ngo niba FARDC yarabwiye Amadubu yuko agace kose ka Minembwe bagashaka, abandi bagombye kuvuga ati nivyo mugafate, bitaba ibyo ngibyo ugakora nuva gusenya bw'intambara itorose anya. FARDC ngo nayo igomba kumenya neza ko Amadubu atari amasazi cyangwa se amashishi agomba gupfa gutambutsa onetse wese ngaze yifatira Minembwe uko yiboneye. Barababaye, bahuye n'ibi bikomeye cyane, bazi neza uburibwe itaricyo, bazuza imitaricyo. Kora mu mbarutso nakure mu mbarutso bazo ubundi mumenane. Niko gahunda imeze. Twitariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 ku manywa y'ihangu hiri wavuzwa ubuduha bw'imirwano, amasasu menshi mu nguni zitandukanye Kocho Piko, bamwe bashaka kuvana bamwe mu gace runaka, abandi bashaka kubavanamo. Muri make ntawemera gutsindwa, ariko n'urugamba ko rukaze. Gusa FARDC ari ibintu bitandatu yazanye imbere ya M23 twirwaneho, niba ari ibyabo, niba ari iby'abanyamahanga, nk'izi strategy bazigiye tunaza kwimenya. Gusa abitwa twirwaneho nabo bakoze mu mvuto, berekana neza cyane ubushobozi bwabo n'ubushongore bwabo. Kuva tariki 19 ku masaha y'umugoroba kugeza tariki 20 ku masaha y'igicuku, bemeje neza ko bashoye. Ibyabaye kuri iki cyumweru biraza byongera ku bimaze iminsi ibiri biba, ndabikubwira byose ko zakabaye. Hanyuma sibyo byonyine, havugwa nanone kuzanwa Lanfol za Ibu Force baje gushyigikira ngo bisubize Minembwe. Lanfol irimo imodoka z'intambara, irimo abasirikari ndetse n'itsinda rikoresha ikoranabuhanga mu mirwano, rigizwe nanone n'abanyamahanga batandatu, hakabamo ndetse na Saipan Noir bahawe mission itangaje. Tshisekedi Chilombo telefone yakiriwe muri Tamajoro imuturutseho, maze igera kisangani na Kindu. Abasirikari bahaguruka bafite mission iturutse muri presidence ya Kongo nyirizina. Noneho ntabwo ari Lieutenant General Jerry Manzamwilambwe ugiye kuba ari komanda w'uru rugamba, nyirubwite mwenyewe Faci Beton niwe witumirijeho cyangwa se niwe hagurukirije abasirikari, anashyiraho uburyo bukomeye cyane. Bakora ikosa nawe ugabihanira. Ubu ngubu no joke, ngo agiye kuza kurwana muri Kongo hasi hejuru Minembwe. Amasaha ari imbere dushaka kumva iyindi nkuru, turaza kubigarukaho. Nimba iramfura aza gutanga umusada, nyamara indani muri Minembwe abaturage bamwe bakubita ikiyama bati rwose Imana y'Umurenge yarengeye abanyamurenge, yarengeye abatuye Minembwe, rwose tufite amahoro. Bakira General Sematama bamuramburira ibitenge mu muhanda, batitambukanya kugira inka nyakugira Imana, uduhaye amahoro duhaye umutekano. Ari kumwe n'Amadu nawe aratambuka kandagira kuri ibyo bitenge ati rwose murakoze ku cyubahiro. Nk'umwami yinjira mu Minembwe ahabwa ikaze n'abaturage benshi. Mujye ko none ku nguni zo hirya gatoya Elondo, Kalenge, Kasika uturutse hakurya muri Mwenga, ibintu bimeze nabi, urugamba ntabwo rworoshye. Ndaje bikubwire. Uyu mwite Freddy Kaniki ni umwe mu bayobozi ba M23 twirwaneho, ahagarara iruhande rwa twirwaneho muri AFC. Bwana Kaniki yahamije icyatumye Minembwe akomeza kuraswa, ngo kuba noneho bakomeje kwibasirwa ngo ikosa rikomeye cyane ryakozwe nuko ngo M23 twirwaneho baremeye kuva muri Uvira. Ibi ni byafungura amarembo FARDC kuma ko ifite n'uburenganzira bwo kurasa muri Minembwe. Ibaye M23 twirwaneho ikiri muri Uvira, ntabwo iri kosa riba ryarabaye ryo kuraswa muri Minembwe. Basa n'abari guteguriza neza FARDC ko inze kugaruka muri Uvira bari kwiharura neza, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi bwo proteza kano gace ka Minembwe. Kuko nanone muri iki cyerekezo cya Uvira turukayo Lanfort zizanirwa abasirikari ba FARDC muri Pweselo. Ibyo ngiye guhangakisha rero M23 kavuga yuko biringiye yuko Leta Zunze za Amerika yifuza ko abasirikari bava muri Uvira bagiye guhita babafasha kubona amahoro muri Kongo. None kugira ngo bigende gutyo, Amerika yabaye nk'ibagambanira bati koze twakoze natwe nukwemera kuva muri Uvira. Kugaruka muri Uvira birashoboka, igisubizo ni yego, niko benshi bishimangira. Ndaza nabyo tubigarukeho. Hanyuma ahangaha ni muri Geneva mu Busuwisi habereye inama ikomeye cyane, ariko muri iyi nama Geneva habaye gusananira u Rwanda no kurwibasira kubwega ruremereye. Urundi bwo burafata buraterura budimba hasi, bugaragaza neza ngo ibyo bita ko akaduruvayo n'amatati yose muri kano karere bagira ubwite bagira abayazana wabyo ngari u Rwanda, kandi rukwiriye kuryozwa ibyo byaha byose biza guteza umutekano muke mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika. Aya magambo yavuzwe nanone, ariko nanone bamwe bayashidikanije. U Rwanda rwo wahise rwisobanura kuri izo mvugo nyinshi zakomeje kuvugwa n'urwo ruhande n'abandi bashyigikiye Burundi ndetse na Kongo, rugaragaza neza ko ibyo ngibyo kuvugwa ari ibinyoma. Ni ibiki byagenze gute nabyo bimbaze ndabikubwira kamwe ku kandi. Siyo byonyine, Kongo irimo kwamagana Tshisekedi Chilombo kubwe iyindi manda
ndavuga Senko ishami ry'abepiskopi muri Congo abavuga ko itegeko nshinga litagomba guhindurwa na gatoya nubwo Tshisekedi Chilombo yarubiye akavuga ko iri tegeko rizahindurwa kugira abone indi manda yo gutegeka Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Patrick Muyaya we yaje kwamagana ngo ibyo bashinjwa byo kwica abavuga igiswahili muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Congo, aho yerekana neza yuko ngo abavuga ururimi rw'Iswahili bamaze igihe kinini cyane bicwa, ariko ngo bicwa kuva mu mwaka wa 2022 atunga gatoki M23 twirwaneho. Izo yavuze yari mu kiganiro kigaruka kuri Ebola, ariko aza guhamya neza cyane izo bazi ngo kwicwa ry'abaturage bavuga igiswahili muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Unyemerere nge nawe tubyimbikemo kamwe ku kandi kubiri kuvugwa, tumenye neza ngo ihatse iki, ese muzukuri koko ibijya mbere ntibihe kuri taese Minembwe bimeze bite, nindi kurwana nindi gutsinda. Ngewe Mungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngutera ku nsozo nk'ibisanzwe, ikaze kuri mwese. Bamasaha y'igitondo karekare tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Minembwe akomeze kuvugwa ibidasanzwe by'urugamba. Nivyo n'urugamba n'urundi rumaze iminsi ruhuje nka 23 ndetse na FARDC nimba 23 biri kumwe na twirwaneho, ariko ku rundi ruhande umva FARDC kumwe na Wazalendo abarundi n'abacancuro bari guhanganira muri Minembwe. Igikorwa kiri kinini cyane cyo gutera Minembwe cyatangijwe na FARDC bavuga ko bagiye kurengera abasivili amaze igihe kinini cyane bicwa, aho nabo bavuga ko ari u Rwanda rwageze muri Minembwe muri Fizi, aho bari gukora igitero kiremereye cyane cy'imbaraga. Gusa nk'aho bagose Minembwe centre Madegu, FARDC ikisanga agiye kwinjira ndani muri Madegu centre nyirizina. M23 yatangaje yuko itigeze ivamo, ariko ntitayongererwa imbaraga itangira gukora ibitero byuzuye by'imbaraga kuri FARDC bayivana mu bice bimwe nangwa se ibindi. Burya hari amakuru utamenye, tabizi neza ko benshi muri mwe hari ibyo mutagiye mumenya, byansabye umwanya munini ndetse binsaba nanone gusesenguza bwimbitse. Tariki 20 tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 kuva ku isaha 7 z'igicuku, M23 yateguye icyo bita trap cyangwa se winning trap, ni umutego wo gutsinda yateze FARDC. Mbaza ngo byagenze gute kuri iyo saha igicuku, mu gihe FARDC ifite position muri Ilundu, ifite position Kalingi, ifite position muri Gakenge n'utundi duce ndetse na Gitavi no ku musozi wa Mont Sinai, kuko uzi ko bari barakubita yarebenze gama 23 kayirukatsa agace gasigara kagenzura. Kuri iyo saha rero yisa 7 z'ijoro ku itariki 19 ngo ni tariki 20 nabyo byageze, M23 yateguye icyo bita military trap cyangwa se army trap, wa mutego wa gisirikari kuri battleground ibintu imbere ku rugamba, maze bereza drone enye. Drone ebyiri muri zo zihetse ibisasu, izindi drone ebyiri zikora ubutasi. Ubutasi bwakorwaga kwa kumenya neza ngo menye ngo kuri front line kuri position za FARDC bifashe gute, abasikari twaye gute. Icyo babonye nabo baje gusanga FARDC bahagurutse basa nawe kwigira imbere. Uribuka neza ko nyuma y'itangazo rya Mbujika Kalonji yari yavuze neza ko mu masaha atari menshi bajye guhita bagaragaza neza ko Minembwe yose yabaye récupéré, bayigaruriye ku buryo bwuzuye. Uravyibutse rero icyabaye nuko M23 kimura kumenya neza ko bahagurutse, yise ikoresha za drone ebyiri zipakiye ibisasu irasa kuri position ya Kalinji ndetse na position ya Ilundu. Abasikari ba FARDC baturukaga, abasikari bamwe muri bahise bahagwa. Hari imibare yatangajwe nubwo mwavuga ko iyo mibare ari icyuka atari impamo, ariko ubwo nanjye ndayirikira uko imeze gutyo kuko ntabwo mfite ubushobozi, ntabwo nigeze ngenzura iyo mibare ngo umwe ku wundi. Gusa muri 23 batangaza yuko bivuganye abasikari byibura b'Abarundi bafatanyije abakongo 234 muri iryo joro ryonyine. Izi drone koko ikwazaga byitero byo zarakigabyo sama kuru yo kuvuga ngo aratuka ku ruhande. Ibi ngibi byaje gutuma FARDC isa nkaho icitse kimwe. Nayo ibyo bitarangije, M23 imaze kumenya neza uburyo bipanze position yo muri Kalinzi, barayibasiriye. FARDC itungurwa cyane cyane n'imbaraga, noneho M23 twirwa no bahagurukanye batabangana no twaganaga nabo cyangwa nabandi. Amakuru akemeza yuko izi drone zagukaga i Bukavu zije zifite mission commanding post iri Bukavu nyirizina.
reba intera irimo yiha gatatu nizo zakozwe umurimo zibasira neza position za FARDC. Kumba abasirikare nanone bo muri Minembwe muri barangije gukora igikorwa twakita ngo final decision, umwanzuro wa nyuma, kurwana mpaka mushize cyangwa se mutsinze, nta kindi kirimo aho ngaho. Rugabo irabibwiye ikinyamakuru urwa Gasabo TV mbere avuga ko muri Minembwe nta kindi basigaranye usibye kwemera gupfa, nta bindi bihari, ni ukurwana mpaka bashize cyangwa se babonye insinzi. Nubwo buryo rero bakoresheje uburyo butoranya intwaro z'ingenzi cyane zigomba kwibasira FARDC. Mu gutoranya izo ntwaro bashatse imbunda za rutura z'ima RPG, ariko binategura izo machine gun zo kujijisha Rwanda. Izo machine gun imwe yo mu gace ka Ilundu ni nayo yatumye FARDC igwa mu gatego ka Nyako. M23 ivuga ko yajyanye machine gun imbunda ya rutura mbwa mu cyo gitero bita gukinisha intekerezo z'umusirikari, jungling mindset, aho bafashe ya mbunda ya machine gun bayizika ku giti bashyira amasasu menshi kuko uziko ifite ishene, barangije bakurura imbarutso bayihambira ku giti, imbundi rirashisha ku buryo wagira n'abasirikare benshi bari muri ako gace baje guhangana nawe. Barangije aba FARDC babona urusasu rwari rwinshi cyangwa se abari kurasisha imbunda zidasanzwe, n'abatangiye gusuka amasasu muri ka gace. Kumbi M23 baciye inyuma isa nibazengurutse ibasuka undi muriro mu gihe bari gukurikirana ya mbunda hegereye mu gice cy'uburengerazuba bwa Ilundu. Umuriro wa M23 no basikari wanya wayisubira ndaho agivuga ko bafatiye abasikari 20 bo muri Ibu First babarwanye badasanzwe muri FARDC, abandi bari rukanga basubira inyuma zako kanya. Uko niko byahise birangira muri ako gace, birangira agace gato kawo kari mu FARDC bakigaruye nubwo ategice cyose cya Ilundu bafashe. Muri Karingi ho kugira ngo FARDC isubire inyuma zatewe n'imodoka 3 za gisirikare za M23 twirwaneho zazigaterekwa imbere muri Karingi zigasaka inko zirimo kurasa, kumbi mu rwagati hinjiye abandi basirikare ari no bahise kwita abasirikare ba FARDC bakabambutsa umugezi wa Rwiko nkuko Moise Nyarugabo bwe ku giti cye ku munsi wa tariki 20 yongeye gushimangira cyane ko bahanganye na FARDC bakayambuza umugezi wa Rwiko. Ariko FARDC kimara gutangaza izo position wavuga ko ari ebyiri n'utundi duce duto twakagizwemo position zikomeye, nabo bahise bavuga bati abadusuzuguye bya nyabyo, bati twe twaje turi kugaragaza neza ko turi abasirikare badasanzwe Ibu First, ingabo zihariye ndetse na Serpent Noire, none bagiye kudukorera example benda kakageti ku masaha y'igitondo kare ku isaha 10 n'igice, no bongeye gutangiza indi operation idasanzwe tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu ngo bivane mu isoni babashe gukubitira Lebi Nzega M23 bereka neza yuko ari babandi bashobora gutsinda urugamba byange bikunde. Byagenze gute? Muri iki gitondo cyo cyumweru ibintu biracyatuje ngo misozi miremire yo mu gace ka Fizi muri Kivu y'amajyepfo nyuma y'imirwano ikomeye yabaye mu minsi ishize mu bice bimwe na bimwe bisanga biri mu ituze, ariko izindi position zikazigwamo imirwano bitandukanye. Aya magambo yanditswe na Batubenga ati bitandukanye n'ibihuha byakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nka mupolisi witwa Colonel Bahati wafashwe n'umutwe w'inyeshyamba azatwirwa no Red Tabara M23 RDF. Muri babasirikari namaze kukubwira ba Ibu First bafashwe bafatirwa imirongo imbere ku rugamba, hari amakuru yabanje gutangazwa avuga ko Colonel Bahati wo ku ruhande rwa FARDC yarafatiwe imirongo imbere ku rugamba, gusa uyu yaje bihakana avuga ko nta musirikare wa FARDC witwa gutya wigeze afatwa amatekwa, icyo ngicyo cyo ari kinyuma kitambaye ikabutura. Hanyuma akomeza agira ati bizongeye kandi Colonel Michel Apoko Bangara umuyobozi w'urwego rw'ibikorwa bya Kivu y'amajyepfo aracyariho kandi afite ubuzima bwiza. Raporo zitangaza urupfu rwe cyangwa se imvune ye nta shingiro zifite, ibyo ngibyo byo ngo ni ibinyoma nanone bitari ukuri na gatoya byakwirakwijwe kuri les sociaux. Hanyuma ku rubuga rw'amakuru menshi yo mu gace avuga ko ibirindo biherutse kwigarurirwa za FARDC byigaruwe na M23 byagaragaye na FARDC mu gice cya Minembwe birimo ikibuga cy'indege cya Minembwe aricyo cya Kiziba, Ogiafi, Madegu, Ilundu na Bidegu byasubiye mu maboko ya M23 nyuma y'imirwano. Mubwiyemo bibiri operation yaho tunakiriye neza, ariko agace ka Kiziba ku kibuga cy'indege nyirizina ku munsi wa tariki 20 saa 6 z'amanywa byavuga ko M23 yarangije gushinga amatako kuri kino kibuga cy'indege. Wibuke ko masaha y'igitondo hari amakuru yavugaga ko ari indege yari izanye ibikorwa by'ubutabazi ngo yakirwa na FARDC. Ibyo byaje kumenyekana ko bitari ukuri, ahubwo indege yahaguye yari indege ya kajugujugu noya yari izanye uburyo bwo twavuga nka blanket yo gutwaraho abasirikari bakubwike ku mirongo ku rugamba bahita basubirayo byako kanya. Ariko noneho nyuma yaho gatoya havutse umurwano utoroshye, M23 natwirwaneho bataka Kiziba baturutse mu ngune ebyiri. Kiziba
ureze neza uburyo bari bayitondeye cyane, benshi bavugaga yuko M23 itaraza kuyitakaza cyangwa itaraza kuyibura. FARDC basaga n'abayinyuze twavuga gute, basaga nk'abayigose kandi inguni nyinshi M23 irimo kugenzuza nanone za drone zabo. Drone zarasaga mu bice byo hirya, ariko mu kibuga cy'indege nyine ntabwo barashishemo drone, kuko bavugaga yuko ari igikorwa cya gisivile kujya kucyangiriza. Nanone nta bavuga ngo uri kurinda umutekano, uri kwangiza ibikorwa bya gisivile. M23 twirwaneho ngo bigeze barasa kuri icyo kibuga cy'indege n'imbunda za rutura, ariko position ya FARDC iri mu gice cy'uburasirazuba bw'iki kibuga cy'indege cya Kiziba niyo yahuye n'uva gusenya n'abasirikare bacaga nk'abaturutse ku gice cya Kalinji ba M23 twigwaneho, bahita bataka barasa ku kibuga cy'indege. Abandi baturuka hirya gato muri Madegu basa n'abazengurutse mu gice cy'uburengerazuba, baza kujya nabo ku kibuga cy'indege cya Kiziba, batangira kugaba igitero ku buryo butoroshye. M23 ku isaha y'isa 6 z'amanywa ku munsi wa tariki 20 Minembwe Airport cyangwa se cy'indege cya Minembwe cyabaye tombe, bakigaruriye. FARDC yirukanse cy'uno maguru tikitake pickpack agace yakavuyemo burundu. Ibi ngibi na Batubenga ku giti cye murabona ko yabyanditse ati utwo duce twe twase maboko ya M23 nyuma y'imirwano itoroshye, ntago bavuyemo mu buryo bita withdraw, ahubwo barapushinze, ikita pushing out, barabasunikiye hanze muri operation Karundura ya M23 twirwaneho. Gusa uyu mugabo akomeza agira ati mu rwego rwo gusubiza iki kibazo, ingabo z'abayoboke zahinduye imitwe yazo mu buryo bw'amayeri, aho bamwe muri bo bagiye berekeza ikalinzi mu gihe abandi basubiye mu birindo zabo muri Kakenge. Nubwo uyu mugabo yabyanditse gutya, amakuru yatugezeho mu masaha y'igitondo ku isaha y'isa 3 n'igice yabasobanuraga neza ubwo urugamba rwatangiye mu masaha y'urukerera rwari rumeze. Abasirikari ba FARDC bitewe no gutakaza position yabo muri Kalinzi bagasa nk'aho berekezwa hakurya, bageze hakurya maze batangira gutegura uburyo bwo kugaruka. Ariko ku isaha y'isa 11 za kumugoroba tariki 20 Ikisangani bakiriye telefone iturutse muri Etat Major Kinshasa. Gusa wibuke Etat Major yowe na Lieutenant General Jean Mbanza Mwilambwe, amakuru bwa yakavuga ko uyu Mwilambwe yaramaze guhabwa order, itegeko ritarimo impuhwe na Tshisekedi Tshilombo yuko ibyo yijeje diaspora yo muri Leta Zunze za Amerika bigomba kuba impamo, apana gusubira inyuma. Ntabwo agomba kongera kugaragaza intege nkeya imbere y'umwanzi, mu gihe yatangarije amahanga, agatangariza abanyadiaspora yuko FARDC bitwara neza, ndetse ko nagoma nabo bagomba kuzazisubiza. None ni gute ngo basebera muri Minembwe by'aka kanya nta n'icyumwe cyashira havugiye mu magambo? Mwilambwe yisamagara kuri Etat Major muri division ya gatatu ya gisirikari iyi Kisangani, abwira umuyobozi w'iyo division yuko ikigomba gukorwa, imbaraga zose zishoboka zigomba gukoreshwa, icyo bakeneye cyose bagomba kugisaba, ariko operation nyirizina yo gusubiza inyuma M23 igakorwa. Iryo tangazo cyangwa se ayo magambo yageze muri division ya gatatu, nabo bayisagira muri regiment 33 iyo muri Kivu y'Amajyepfo iyo na Poko, ngo Apollo ngo akore akazi gakomeye cyane bahangane na M23. Muri make ntimusubira inyuma, murwane mujya mbere. Nyo rero masa y'ijoro batangije igitero gikomeye, gusa bizejwe ko baraza kubona renfort mu gihe cya vuba, imbaraga zinyongera zaza kubatera akanyabugabo ku mirongo imbere ku rugamba. Nubwo batangiza ibitero kuri Kalingi na Kakenge, ngo ariko nanone ibi bice utuduce izi position ebyiri rero batakaje barakina kuzisubiza, kandi ngo bagerageje kugira muri ibyo zerekezo bari kuharasa. Nkuko amakuru atangazwa ava mu gisirikare bivuga, irivugura ngo rigamije gushimangira imirongo yo kwirwanaho, kubungabunga ubushobozi bw'ingabo ndetse no kurinda abaturage b'abasivili, ngo mu gihe hagitegerejwe ibikorwa bisa bigamije kugarura ubutegetsi bwa leta mu turere twagizweho ingaruka n'intambara. Muri make hano M23 yabihagaritse abasirikari bayo mu byerekezo bitandukanye byari biri gukurikirana FARDC, ngo nabo bari kuzidna umutaho M23 kubyina umutaho. Ibyo bice bagiye kuzabivanwemo na FARDC yanutse, kandi bararangiza bahita bashyiraho n'ubutegetsi bwa leta muri ibyo bice buza Minembwe, nko kugaragariza neza cyane ko FARDC igifite imbaraga zo kurwana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bakomeje guhakana amakuru y'ibivugwa nk'ikinyamakuru cyitwa Tazama nacyo bwacyo cyagize kiti ibintu biracyari mu ituze nyuma y'imirwano yo kuwa gatanu tariki 19 Kamena na 26 imisozi miremire yo mu gace ka Fizi kuri Minembwe. Ati nta koloneli witwa Bahati wafashwe n'umutwe w'inyeshyamba za Twirwaneho Leta bara M23 zifatanije n'u Rwanda, bitandukanye n'amakuru y'abinyoma yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga kuva kuri wa gatanu. Nyine nakubwiye ko ari igitero cyagabwe kuri position za FARDC kuri uwo munsi tariki 10 tariki 20, aho byavugaga ko nyine uyu koloneli baramwatatse bakamwivugana. Iti
Colonel Michel Apoko Bangara umuyobozi w'umutwe wa Sud Kivu Majyepfo nyine Kivu Majyepfo akimeze neza nta yakomeretse cyangwa ngo yicwe bitandukanye n'ibihuha n'amakuru y'ibinyoma byakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga n'abatekamutwe abantu bakomeye mu itangazamakuru n'abagarariye u Rwanda niko ikinyamakuru cyanditse kiti amakuru yigenga muri ako gace yemeza ko ingabo za Kongo zigifite ibirindiro zazo hafi ya za Minembwe kandi ko zikomeje kwiyemeza kurushaho mbere hose kwirwanaho no kurinda abaturage barimo abanyamurenge bafashwe bugwate n'inyeshyamba za Twirwaneho Red Tabara M23. Gusa ariko ibi ngibi byanditswe na Tazama Radise Info nkuko babivuga bavuga ko kuva ku munsi 19 kugeza none ngo ibintu ari sawa sawa, ariko amakuru kuva kuri Telekimizina akasa nkavuga ibitandukanye n'ibi ngibi akemeza ko ari imirwano itoroshye iri Kongo nabikubwiye kandi ari 23 ndetse na FARDC bose kugaragaza yuko badashaka gutsindwa urwo rugamba, bashaka kwigaragaza nk'abantu bafite imbaraga bashobora guhangana n'igitero za nyazo by'umwihariko ku ruhande rwa FARDC bashaka kugerageza kwisubiza ibice bambuwe. Gusa abatuye Minembwe nyuma ko FARDC bitangajwe ko yimuwe ikavanwa muri za position zitandukanye, hagaragajwe amashusho bwa mbere y'uwitwa General Sematama, nyuma gatoya agaragazwa noneho ari mu cyerekezo kigana indani muri Minembwe abaturage bamusasiye ibitenge bati kaze ni wowe mutabazi wacu no mucunguzi uduhaye umutekano ko tumaze igihe tumerewe nabi nk'umutegetsi bwa Kinshasa. Aya mashusho kijya ku mbuga nkoranyambaga benshi bavuze bati bigaragara neza ko muri Minembwe koko Wazalendo itariyo hariyo FARDC, ariko bishoboka cyane cyane ko nubundi bano Wazalendo FARDC mu gihe runaka bashobora kuhita bagaruka muri kano gace. Gusa ariko none amashusho agatanga ubutumwa bugaragaza neza ko bishoboka cyane ko ayo mugabo aho se Twirwaneho ikunzwe cyane n'abanyamurenge benshi bahamya neza ko Twirwaneho ibazaniye amahoro n'umutekano bitandukanye nanone n'ibyo ku ruhande rwa Wazalendo ruvuga yuko Wazalendo yica FARDC na Wazalendo bavuga ko M23 Twirwaneho bica barenganya abasivile bakora ibikorwa by'ihohoterwa n'ibindi. Ahanga hari bikabigaragaza neza ko byange bikunde umutwe wa Twirwaneho M23 muri Minembwe ukomeje kugira imbaraga uko abaturage bawisanzuraho ngo yagaragaza neza cyane ko insinzi ari insinzi kuri bose. Yitwa Bwana Kaniki yahamije icyatumye ngo Minembwe hakomeza kuraswa. Kaniki yagize ati ibintu byose biba muri Minembwe uyu munsi ni ingaruka zo kuva muri Uvira. Iyo tutava muri Uvira Minembwe ari kugira amahoro uyu munsi. Ati iyo tukomeza kwibera muri Uvira ntago Minembwe ari gukomeza kuraswa ibitero. Aya magambo ntago atandukanye n'amazimisi avuzwe mu itangazamakuru na FC23 avuga ku bahuza bayo na Kongo, agaragaza neza ko ibyo M23 yasabwe byose yabishyize mu bikorwa. Nyuma ruhande rwa leta Kongo nta kintu bwigeze bishyira mu bikorwa, nk'ibigaragaza neza ko Kongo ahubwo ikomeze kwifuza uburyo yakora intambara no kwibasira abasivile mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Ariko kandi nanone nyuma ko bamaze kubona controlling cyangwa se kugenzura umujyi wa Uvira bawugize battleground cyangwa se preparation of battleground, aho kwitegura imirwano no gukusanyiriza ibikoresho bya gisirikali aho bahuza abasirikali ibikoresho bimwe akajya muri Prezelo bikazamuka muri za Sange ari kwitegura urugamba rutoroshye cyane kuri 23. Gusa Bwana Kaniki asa n'uteguza cyane FARDC ko niba ibitero bikomeje kuri Minembwe gushaka kugarura Minembwe, FARDC ishobora guhura n'ibitero biturutse muri Uvira kujya ko biturutse ruguru muri Sange bijya muri Uvira kugira ngo bajye kongera kwisubiza Uvira birindira umutekano. Byo nivyo buriya bizumve gutyo. Minembwe isa nk'ari rwagati muri FARDC. Reka turebe kuri karita kugira ngo umenye neza ibyo bintu mvuze byari byo. Uretse ahantu Uvira iherereye cyangwa se wenda nyirizina ahantu umupaka w'u Burundi na Kongo Kavimvira uri ukaza muri Uvira ukareba n'ahantu Minembwe iherereye nyirizina, itubona ko harimo ikibazo kiteye gute. Nkuko ahantu M23 ikorera muri Minembwe asa naho hari rwagati mu nguni zimwe abasekali ba FARDC, ariko cyane cyane wing ifite imbaraga ikaba ari wing cyangwa se ruhande rwo muri Minembwe, ari narwo ruhande ruteye ubwoba, ruhande rwo muri Uvira ari narwo ruhande ruteye ubwoba cyane cyane Minembwe, koko imisozi ihegamiye Minembwe ituka muri Uvira kugezamo ibikoresho biturutse muri Uvira mu buryo bworoshye, kugeza mu basirikali mu buryo bworoshye, hanyuma ibyo byose kabangamira abari muri Minembwe. Mu gihe nanone haruguru Shabunda na Mwenga nabyo bice byuzemwe abasirikali ba FARDC n'Abazalendo nabyo kaba byabangamira cyane bikomeye cyane abarwanyi ba M23 Twirwaneho
ku buryo bishobora kugaragara neza cyane ko aka gace cyangwa se ako gace karimo igihombo giko cyangwa se M23 irimo ifite igihombo kitoroshye ariko cyose giterwa n'abasirikare tuka muri Uvira, kuko muri Uvira ufite Uvira kuri FARDC uretse cyane cyane guhita ibona renfort iturutse Burundi, abasirikare binjira bagita bagera neza mu misozi ihegamiye Prezelo, bagita binjira neza muri Minembwe, hanyuma abandi bagaca mu gice cya ruguru Wangoye basa cyangwa se ka Musonjo, gace ka Musonjo bajya gukumira renfort ya M23 aturuka ruguru. Ubwo numvikana nanone biba byatewe n'inzira ijya muri Uvira ifitwe na FARDC, kandi ubwo bakongera kuzana imbogamizi zikomeye cyane kuko igice cy'uburengerazuba uri igice cya Mwenga Tubimbi nacyo kiba kigoranye cyane bitewe n'umwazalendo uriyo wifuza kongera kwisubiza kasika buryo konyuza renfort ugana muri Minembwe bigoye. Bwana Kaniki avuga yuko rero igituma Minembwe irasa ari uko Uvira batayifite. Benshi batazi wenda imiterere ya Kongo bibwiraga yuko ari utuntu tworoshye, ariko koko na gace Uvira yose kuyigira ni uburyo bworoshye cyane bwo guhagamira cyangwa se kubera ihwari jomba Minembwe, ku buryo ushaka guturisha Minembwe udafite Uvira umeze nk'umuntu kwiki gitagaseka isa kwisa n'undi wakugaba ibitero rimwe na rimwe akabana kujinjwa akakwiruka nkana. Bishoboka cyane cyane ko M23 yo utangiye gutangiza umuriro waka kuri FARDC igana muri Uvira, nubwo ibikoresho bimaze kurundwa muri nzira M23 mikuzi iramutse bikoze ikabikora nabi yayimeze nk'uko yitereye mu muriro kandi twifite amababa kandi yumutse. Ubwo nyine nawe urabizumva icyo umuriro wakora. Nkomeje witwa Colonel Rugabo Fidel ku rukuta rwa X yagize ati dawa ya moto ni moto, ati umuriro ni umuriro cyangwa se umuriro wakomeza kwaka byanga bikunde. Gakenke baraducokoje, reka tubavugutire umuti ubakwiriye. FARDC FDNB waza FDL and so on. Ati FARDC FDNB cyangwa ngabo za Kongo ngabo z'u Burundi wazalendo FDL n'abandi muzakumbura Minembwe, turaje ni mukanya. Vive AFC MRDP M23 la lutte continue. Ati harakabaho AFC M23 twirwaneho, urugamba rurakomeje. Bwana Rugabo Fidel yavugaga urugamba rwabere muri Gakenke aho ku isaha yine n'iminota 20 Gakenke haturutse umututu w'imbunda ututse kuri FARDC, ariko byari igikorwa kiremere aribyo byahise bitera abantu kwibaza nimba izi imbaraga za FARDC bwazo. Bakubise ibisasu bya drone muri position za M23 ebyiri ruguru gato ya Gakenke aho bakumiriye cyangwa se barindiriye FARDC kugira ngo yongere kuzamura umutwe bahangane nayo. Position bayigira uburere. M23 imaze kubona ibyo ngibyo niyo yasiza birangwa n'uburakari, bati baraducokoje tugiye kuza tubereke neza igihandure, twerekane neza ko turabanyembaraga nago tutaza kwashyiramwo imiyaga. Sigo urugamba rutangiye by'imbaraga cyane cyangwa se urugamba rubaye rubi cyane ku rwego rudasanzwe muri ako gace. Batangiza rero guhangana ku buryo bukomeye mu nzira zigana indani muri Gakenke. Nubwo Fidel avuze gutya nta wahita yemeza neza ko bafite ubushobozi yasagiye kugira ubushobozi bwo guhita bakwita rebe inzega FARDC bagahita bayambura Gakenke, ariko bisa n'aricyo M23 AFC twirwaniho bashaka kwisubiza Gakenke. Hanyuma ubwo kandi bafashe igice cyepfo Gakenke bahita bafata n'inzigana Rukenia bagahita basa nk'abatangirirwa hagati FARDC ku buryo inzira yonyine FARDC yabisigaranye n'inzira igana muri Uvira, hanyuma inzigana Baraka ikabifitwe na M23 ndetse igana muri Kamitunga. Byari bibaye ikibazo gikomeye cyane kuri FARDC, bisaba kugira ngo FARDC nayo irebe kure cyangwa se koko bayikocore. Bivuze neza ko ku rugamba buri wese uratanga undi ubwenge niwe uraza gutsinda urwo rugamba. Twigire i Geneva mu Suisse ibiturutseho biratangaje. Mbega ihangana waruzikarya amagambo avugwa ukagira ngo ni intambara ubwayo irimo kuba. Guteza umutekano muke muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gushyigikira inyeshyamba ze 23 nkuko byagaragajwe na raporo nyinshi zo mu muryango w'abibumbye zigaragaza ko ngo ari ingabo z'u Rwanda ziri kumwe n'umutwe nyeshyamba, aho u Rwanda ubwarwo rwemeye ngo guteza imbere urugomo ku baturage, guhungira mu zabo ndetse no kwiyongera kw'ikibazo cy'ubutabazi cyari kimaze igihe kirekire. Ngibi ni ibirego z'ingenzi byatanzwe na RDC ku gihugu cy'u Rwanda i Geneva mu Suisse muri inama nyirizina yateraniye i Geneva mu Suisse. Uburundi bagariwe na ambasaderi Elisa Nkerabirori bwagaragaje uruhare rwa Kigali mu miterere y'umutekano mu karere ifitanye isano n'ihuriro rya FC23, ndetse banatangariza abantu ku kibazo cy'umutekano cyarushijeho guteza impungenge bitewe n'ikwirakwira rya Ebola rikomeje kuba akasa bw'umutwe ku butaka bwa Kongo. Geneve mu kiganiro cyahuje inama 32 y'inama y'uburenganzira bwa muntu cyatangijwe ku ya 16 Kamena 2026, raporo ngarukamwaka y'umuyobozi mukuru mu burenganzira bwa muntu yagaragaje imiterere y'ibibazo bikomeye cyane ku isi byaratumwe no kwiyongera kw'intambara
bushingiye ku ntwaro, kwangirika kw'amategeko mpuzamahanga, kwiyongera kw'ibibazo by'ubutabazi ndetse no kudahagizwa cyangwa se kuba hari inkunga zihagije zo kurinda abaturage b'abasivili. Ikindi ikintu kigaragara muri iyi miterere y'akarere ngo gakomeye, nta gice cy'iki kiganiro cyerekeranaga ku Burundi. Ni muri urwo rwego Kinshasa ikurikirwa na Bujumbura yagiye ikurikirana u Rwanda, bituma Kigali ikoresha uburenganzira bwo gusubiza kwamagana byimazeyo ibirego. Intumwa z'u Rwanda ziwe na ambasaderi Urujeni nibo baje kwakana ibyo birego zose, bamagana uruhare rw'inama njyanama ndetse mbere yo gushinja amakosa Kongo ifatanya na FDLR ndetse no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. I Geneve u Rwanda rwamaze igihe kinini kandi iki kiganiro rusubiza ibirego by'ibihugu bibiri, Kongo n'u Burundi, nk'ikimenyetso cy'uko intambara y'inkuru zabyaye amahari cyangwa se habaye guhanganira gukomeye cyane muri iyi nteko y'i Geneva mu Suisse. U Rwanda ruti oya, abandi batiye ngayo da. Nka Tshisekedi Chilombo ntago Mandangiza azayibona. Nama y'igihugu y'abepiskope ba Kongo 5 gatanze umuru utaziguye ku wa gatandatu tariki 20 Kamena ku bijyanye n'imimerere iri muri iki gihugu. Mu itangazo ryashyizwe hagaragara i Kinshasa nyuma y'inama idasanzwe y'inteko rusange, abepiskopi gatolika bagaragaje ishusho iteye impungenge y'imibereho myiza, umutekano na politike bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ari igihugu kiri mu kaga. Impungenge za Senko ku isonga ni ukurushaho kwangirika k'umutekano muri Burasirazuba bw'iki gihugu. Nubwo hashyizweho umukono ku masezerano y'amahoro atandukanye, urugomo rukomeje kwiyongera. Abepiskopi bavuga ko imitwe itwaje intwaro ikomeje kwiyongera, ubwicanyi bw'abasivili n'ikibazo cy'ubutabazi bw'abaturage bakuwe mu byabo. Ku bw'abepiskopi ba Kongo ibyo byagaragaye biteye ubwoba, ngo ibintu biracyari bikomeye kandi bibangamira umutekano w'akarere ndetse n'ubumwe bw'igihugu muri rusange. Ku bijyanye n'imibereho myiza n'ubukungu, Senko yemera ko hari intambwe yatewe cyane cyane mu bijyanye n'ibikorwa remezo nk'imihanda. Icyakora isanga izi mbaraga zidahagije mu kunoza imibereho y'abaturage benshi ba Kongo, ishimangira ko ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba ikintu cya buri munsi ku gice kinini cy'abaturage, bigashimangira ikibazo cyo mu muryango no kwiyongera k'ubusumbane. Mu rwego rwa politiki, abasenyeri bagaragaza impungenge zabo zikomeye, bamagana ubwumvikane buke buri kwiyongera mu ivugurura rishobora kuba riteganijwe ku itegeko nshinga nk'uko Senko ibivuga. Iki kiganiro kirimo kuba mu mwuka urangwa n'ubwoba, igitutu ndetse no gukandamizwa kw'amajwi atavuga rumwe n'ubutegetsi. Iki kibazo kandi gifatwa nk'igiteye impungenge kuko gishobora gushidikanywaho ku ishingiro ry'amasezerano ya Repubulika. Abepiskopi baraburira ku buryo ubwo aribwo bwose bwo gutuhatira iki kibazo. Baragira bati ingaruka zishobora kuba zirakomeye. Bavuga ko hashobora kubaho amakimbirane akwirakwira ndetse no gucikamo ibice mu gihugu kubera ko ihanganye n'ibibazo. Senko irasaba perezida kubahiriza indahiro ye ishingiye ku itegeko nshinga, imusaba gushyira imbere ibiganiro n'amategeko kugira ngo igihugu kibungabungwe umutekano. Byongeye kandi abepiskopi barasaba abaturage ba Kongo gukomeza kuba maso mu gihe bashyira imbere inzira z'amahoro zo kugaragaza ibyo basaba mu buryo bwuzuye. Ishingiro ry'ubutumwa bwa Senko ni uguhamagarira cyane kubungabunga inkingi z'ingenzi z'igihugu, ariyo mahoro, ubumwe n'ejo hazaza ha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu rwego rw'ibibazo byinshi, abepiskopi barasaba abantu bose bakora politiki n'imibereho myiza gukora ibintu mu buryo buboneye kugira ngo barinde ibintu bishobora gutuma habaho ingaruka zidasubirwaho. Uyu yitwa Patrick Muyaya, ni minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaje kwamagana ibirego bivugwa na 23 kuri Kongo ku bijyanye no Kongo yica Salifone ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Ati cy'abanyekongo bazi icyo umuryango mpuzamahanga wose uzi nuko abica abantu bakomoka mu mavugo rurimi rw'Igiswahili arabo muri iki gihe bigaruriye Goma. Muri make abica abavuga Igiswahili nabigaruriye umujyi wa Goma. Bavuga 23 batazira u Rwanda. Ati mu Mutarama 2025 hapfuye abantu barenga ibihumbi 10 muri Goma. Minisitiri w'ubuzima Roger Kamba yatugejejeho umubare w'abapfuye. Akarere k'ubuzima kakurikijwe akarere cyangwa se raporo z'ubuzima zagiye zitakurikijwe akarere ku kandi. Atakwiriye kubaho ipfunwe ku bantu bashyizeho ubutegetsi binyuze mu byaha, bakandamiza, bica abavuga ururimi rw'Igiswahili kandi bashaka kwigaragaza nk'abacunguzi. Muyaya ati ni diable idashobora kuvugwa. Diable ni ijambo ridafite imbaraga. Uzi wica abavuga Igiswahili kandi ntabwo batangiye kubica uyu munsi. Ati ubwo bwoko bw'ibiganiro bishingiye ku macakubiri n'ivangura ridafite ishingiro bigaragaza gahunda ya se u Rwanda
akoresha umuhungu we 23 wiyemeje uko byagenda kose kwiba amacakubiri mu banyekongo. Ati baba mu bibi, bahumeka ibibi, bahindura iki kibi gukwirakwiza uburozi bw'amacakubiri. Bazadusanga duhagaze imbere yabo n'imbaraga zacu zose. Niyo magambo Muyaya Patrick avuga. Ati igisubizo cyanjye kuri uyu muhungu w'u Rwanda ndetse na s'u Rwanda badushinja mu bitekerezo zabo by'ubugizi bwa nabi nuko aribo bateye virusi ya Ebola kugira ngo batsembe abavuga igiswahili. N'ubutse ko mbisi ishize bamwe mashyiki makangaza batangiye gushinja Tshisekedi Chilombo ko yajyanye Ebola muri Congo. None Muyaya ashinje u Rwanda na M23 ko aribo bateye Ebola muri Ituri mavuga w'igiswahili kugira ngo batsembeho ngaho. Bitangiye guhindura isura ndetse n'ihangana rikomeye mu buryo bw'amagambo, ariko benshi akibaza ngo none ubwo amahoro azava muri bino byo guhangana gutya. Yagumva hakenewe ko habaho uguhuza intambara ikarangira. Kongo ifite ubushobozi bwo kuvutagura abo bavuga ko ari M23 Rwanda maze bakabatsinda bakigarura Minembwe bagakomereza Bukavu. Cyangwa M23 igiye kubavutagura ahubwo ariyo ibambura ibice byose ibacunshumukane Kwezelo, ibacunshumukane Uvira, ibacunshumukane Baraka, ibageze Tanganyika. Misiri mbiratse byinshi. Ye nayo dutegereze tuzamenya byinshi. Mungu wa Kamanzi, Uruwande, bwe neza.